Azver'de yayınımız devam etti. Men Elvina Sibulaeva işgal etilgen Kırımda ve Ukrayna kıtasında olgan vakalarına musafirlerle beraber müzakere edeceğim. Sözde Rusiya deputatlары Poklonskaya ve Balbek ile ko'rishdi. Meclis sert narazılık beyanatını tarqatdi. Ukrainada Shimoliy Qrimni qurtarmaga imkoni bar edi, ammo uchoqlarni qaytardilar. Bosh shtabning sobiq yo'lboshchisining shatligi. Kiyevda Qrim siyosiy mabuslarini qo'l tutmoq uchun aksiya kechirildi. Tadbirga mabuslarning aqrabasi da keldi. Россия yanında kırınken kalabalıklar Natalya Poklonskaya ve Ruslan Balbek Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın konuştu. Meclis sert narazılıkını beyanatını tarqatdı. Gelin izleyik. Kremlning navbatdagi provokatsiyasining maqsadi Ukraina va Turkiya orasidagi munosabatlarga zarar keltirmekdir. Rossiyaning tashviqotchi mashinasi Turkiyaning rasmiy tadbirlarini ishg'ol etilgan Qrimdan qanunsizca Davlat dumasida seçilgan sözde deputatlarni delegatsiyalar sirasida kiritib, sanki Turkiya Qrim ishg'olini qabul etdi deb ko'rsatmaga istaydi. Qrim tatar xalqının lideri Mustafa Cemilov Poklonskaya ve Balbek'nin Türkiye'deki görüşü anlaşılmamazlıkını dep kaydetti. Bu Balbekni Turkiyadan endi quvgan ediler. O Rusiya heyeti erkanında hukmdar firqasining konferensiyasida ishtirok etacak edi. O tadbirda ishtirok etmege imkoni olmagani haqida qattiq aytdik. Chunki Turkiya ishg'ol etilgan Qrimda saylovlarni tanimay, Qrim Rusiya tarafidan ishg'ol etilganini bildirdi. Bu sefer u nasıldır anda ishtirok etdi. Buni bir anglashilmaganlik kabi anglatmoq mumkin. Ve Qrimdan bağımız var. Zeyra Hasmilayev, Merkezi Saylov Komissiyasının katibi. Zeyra, selamu aleyküm. Selam. Zeyra, siz sende işitkeniz. Bu Poklonskaya ve Balbek konuştu. Bu Türkiye'de Erdoğan'la selamlaştılar. Aslında buna nasıl kıymet kesesiniz? Bilesiniz, aslında Erdoğan Poklonskaya'nın ya da bir kimselerle konuşmadı. O Rusya parlamento Gosduma'nın vekilleriyle konuştu ve onların arasında bu iki kimseler var idi. İki şahsılar. Ama eğer Erdoğan kendisi haber olsa bugünkü kimler o elin değil ayağın bile uzatmadı. Bu arada kimler Mustafa Cemilov'ga, Refat Chubarov'ga Qrimga kirmege yasak etkenleri kimler Ahmet Chigoz'ni kapısxonaga bırakkanlarga ve Qrim Tatar Milliy Meclisi'nin yasak etip ekstremist teşkilatı deb tanıgan kimselerge nasıl el uzatar edi? Asıl da uzatmaz edi. Bu men belirtsem protokol hizmetin bir uygunsuz hareketleri ve men belirtsem Türkiye Cumhurbaşkanı bu hakkında kesin bir hareketler yapar bu kimselerinin. Kim böyle uygunsuz alga Cumhurbaşkanını getirdi. Elbette, Zeyra, sizin fikrinizga ko'ra, elbette Rusiya böyle kutubi matbuot vositalari hamda Kreml buni ishlatib, ileride de sanki Turkiya ularni taniydi deb ishlatabilecek böyle bir fursat olacak ular uchun. Sizin fikrinizga ko'ra, ileride nasıl munosabatlar olabilir bu Turkiya ve Moskva arasında? Türkiye'nin Rusya'nın münasebetleri nasıl oldu öyle de devamı olacak. Neçin degende Kımer demek Avrupa'da Türkiye'ye karşı biraz uygunsuz hareketler olandan sonra Erdoğan mecbur ona Rusya'nın de Kımer suallerde işbirliğine bakmağa, güvenlik mesele, başka meseleler ama bu yerde tam da tek pragmatik sualler var. Ama siyasi taraftan nasıl ayrıldı ve öyle de kendi pozisyonu ne Cumhurbaşkanı ne başkanları Türkiye'de değişken şey yok.
Зайраға, сіз білесіңіз, Киевде бұл акция кечірлігі бұл саяси мәбістерге қол тұтмақ үшін. Асында сіздің фігіріңізге көре, Украина девлеті, Украина елбасшылары, әмді президент, әмді депутатлар бұл қырым-татар халқында олған бұл проблемаларына іштем яда жоқ мұ? Қырымдан не көріне? 14 сатылық оған марафоны asıl Cumhurbaşkanı Ukrayna Cumhurbaşkanı çok şeylerin haberi olmağını gösterdi. Ondan sonra Cuma ertesi köprü oldu. O yerde bu parlamento vekilleri de kimler suallerge cevap verdiğin zaman da aslında onların farklarını anlamıyorlar. Nerede milli azınlık, nerede tamırlık, kimin hakkı var devletçilikte, kimin yok. O kadar cahil bir neler, evet onun sebebinden hareketleri de aynı cahil ve ters. Ve buna bakınız, Babiyar faciasında Cumhurbaşkanı katılmadı. Bu Ukrayna askerlerin Ukrayna korçamadan askerlerin bayramıydı. Onlar asıl da hayırlamadı. Onun için evet kendi milletini devlet kurgan milletini insan şekilde davranmasa ondan beklemece şey olaydan gereği yok. Onları anlatmak gerek ve daima bu meseleni Ukrayna içinde, Ukrayna'nın dışında konuşmak gerek. Çok sağ olun. Çok sağ olun Zayrağa. Ben Kizey Salav Komissiyasının katibi olğan edi ve musafirimiz geldi. Milli Meclis azası Eskender Bariyev. Hoş geldiniz. Bu hem de biz Zayrağa'nın müzik temiz bu Poklonska ve Ruslan Balbek selamlaştı Erdoğan'ın ilgili doğrayıftar. Aslında buna nasıl bakarsınız ve Rusya kutluvi matbuat vasalarına ileride işletebilecek mi? Ашам шаштайыз қаралсын. Білесіз ке, олар iştirak ettiler içinde, Rusya'nın делегация içinde ve anda 3. konferansiya vardılar olar. Anda iştirak ettiler Pakistan, Afganistan, Türkiye. Ama olarla selamlaştı. Erdoğan olarını biliyor mu? Kim olğanı? Kimlerle selamlaştığını? Ben bilesem o bilmiyor olarını çünkü Erdoğan herkesini bilmege şəri yox. Başqa taraftan mən bilesem protokol служба var, protokol işçiler, hizmetçiler. Mən bilesem protokol, Türkiye'nin protokol hizmetçiler, onların bu hata ve onlar bu taraftan çalışmadılar. Evet, çünkü internette çok fikirler var bu mesele hakkında. Ben de özüm fikrim da bugün çıkardım. Çünkü evet bu Türkiye nasıl iş yapar, Suriye'de bu operasyon yapar, bu Arbi operasyon alıp var, bu dünya ya da dünya kaynak operasyası ve evet Rusya'nın yakınlaşmaya gerek bu mesele hakkında çünkü Suriye'de anda Rusya'nın bir yerde sınırlar hakkında davalar olacak ve konuşmaya gerek olacak. Türkiye Rusya'dan yardım sorabilecek öyle de fikirler var. Ve başka meselesine geçeceğim. Aslında Ukrayna 2014 senesinde Kırım'da referandum denilgen tedbirinin geçirilmesine aldını almak mümkün edi. Bu hafta Ukrayna Silahlı Kuvvetler Baş Ştabı'nın sabah yolbaşısı Viktor Mushenko kaydetti. Kelin sonunda neyik?
Февральда yüz берген вақия қында сөз юрсеткенде баш тапталған фікірге көре, о вақыт силалы құбетлер жауап бермек керек еді. Кереклі план, қарар ве эмір бар еді. Ве оларны февральнан 28-інде әмелге кечірмеге башладылар. Эмірні еріне кетірген вақытта әрекетлеріні тоқтаттық. Біз атта көкте олған ұшақларны авалиманға қайтардық. Менің фікіріме көре Шимали Қырымны құртарыр едік. Ве бұндан соң Русия Қырымда ялан референдумны кечіріп оламаз еді. Şimdi böyle fikirlerin keçal, bir yıl keçti, Demuşenko böyle ofitsiallarning chiqishda bulundu. Aslında sizin fikrinizga ko'ra, siz o vaqt Qrimda olgan ediniz. Ve vaziyatni biz Atar telekanalı canlı yayında erişini ko'rsatgan edi. Aslında sizin fikrinizga ko'ra, bu referendumni oldini almak mümkün edi o vaqt. Ve Ukrayna silahını kullanabilir edi. Doğru sayetsam, eğer Ukrayna'nın bu Korçalov komitetin yaşı çalışkan olsa da, o da elbet bu işgalin yapmağa o предупредить можно было бы даже, скажем, оккупацию. Почему я говорю об этом? Потому что на самом деле в ноябре месяце 2013 года и в декабре 2013 года приезжал с неофициальным визитом на территорию Крыма Сурков. И Сурков встречался с рядом политических деятелей и непосредственно в Крыму. И, соответственно... Но я не могу точно говорить с кем, но я знаю, что точно с Могилевым встречался. Я знаю, что точно встречался с рядом других политических деятелей. И, соответственно, о чем они говорили, об этом я не знаю. Но дело в том, что эта задача была Службы безопасности Украины определить, для чего проводятся встречи, потому что в этот момент уже начались процессы. Это Майдан непосредственно в Киеве. И, соответственно, дестабилизация политических процессов была в Украине. И, соответственно, уже в декабре месяце мы видели следующие посылы, когда со стороны власти в Крыму способствовали или содействовали даже тем процессам, когда шли антиукраинские уже настроения. Если помните, в троллейбусах уже призывали и говорили, что на Майдане собрались бандеровцы, и непосредственно не так называемый, а тогда официальный президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым, они выступали с обращением к крымчанам и говорили о том, что в Киеве проводят Майдан непосредственно люди, имеющие отношение к бандеровцам, что они хотят захватить власть и так далее. И поэтому уже, когда мы приближаемся к этим датам, уже февраль месяц, то здесь однозначно, если бы те же спецслужбы, если бы те же правоохранительные органы, а мы как налогоплательщики, которые им платили, своевременно отреагировали на все эти процессы, и на протяжении 5 лет говорилось по-разному, но мы сейчас видим, скажем, такое заявление. Я просто был свидетелем того, как и многие наши соотечественники, когда мы непосредственно приезжали в воинские части в Перевальном. Я лично ездил в Балаклаву, когда встречался и предлагал помощнику Березовского вывозить их семьи на территорию материковой Украины. Они сказали, оставьте телефон, и спасибо вам большое, мы вам перезвоним. Так и не звонят. Борисовский Кишинчех, бет, олар, тырышалар тапмага, кым найти тех виновных, кто допустил эти процессы. Сейчас по-разному пытаются перекручивать различные процессы. Сейчас видят о том, что во всех этих процессах пытаются найти крайних. И поэтому то, что происходит сегодня, и я думаю, еще на протяжении ближайшего времени все больше и больше будет подниматься на поверхность те факты, которые, скажем, привели к той ситуации, с которой мы столкнулись, из-за которой мы с вами страдаем и не можем вернуться на родину. Поэтому с нашей стороны требовать нужно, продолжать, чтобы было расследование всех этих процессов, и, соответственно, те люди, которые способствовали оккупации, были привлечены к ответственности. Хотя мы же прекрасно понимаем,
знаем вот совсем недавно ситуацию, опять же, с журналистом из российских известий, который свободно гуляет сегодня по Киеву. Или, опять же, у меня вопрос, сегодня Могилев свободно выступает в средствах массовой информации, свободно живет в Киеве, но к нему были ли какие-то, скажем, расследования по его деятельности? Потому что он возглавлял непосредственно автономную республику Крым, и он не просто там гражданский чиновник, он ведь из структуры МВД, и он как раз таки должен был оперативно отреагировать на все эти процессы. Siyasi mabüslerin keçemez. Birkaç haftadan sonra siyasi mabüslerin statusu hakkında böyle kanun lehası müzakere etmek gerek ve onlarına ileride de belki kabul edilecek. Bu kanun lehasına binaen siyasi mabüslerinin kurantaları bir kompensasiya alabilecek. Elin Stamila Taşeva, Kırım Sos Teşkilatı'nın yılbaşısının dinleyik. О саяси мобиль статусыны белгилей. Были этеп оларнын курантасы ичтимаи ветти ярдым ала беле. Бунин берабер адлие тарафындан берилген ярдымны удей бележек. Шуны хатырлатам ки сентябрьнын 7-синде бызым инсанларымыз азат этилди. Ве элбетте оларга насыл ярдым этмек керек суали пейда болду. Эгерде бойле канун лейхасы болса, о проблеманы чезмеге ярдым этереди. Siyasi mabüsün Omar Hadaşı Mumiye Saliyeva çıkışta bulundu. Ne sebeple siyasi mabüsler kurantalar hakkında aytmak gerek ve onların emniyeti cemaat boyunca olmasına kendi sonunda dinleyik. Апскиялыновдан сон 9 бала дуньяга келді. Мисал оларак Джимаденов, Абдурахманов, Вайтавнын кызлары бабасыз яшай. Смаилов, Адилавнын кызлары акайга чыкканда оларнын янында якын инсанлары yok. Бу инсанлар диккатка лайык, чөнки бу инсанларнын тагдиры. Олар хакында айтмак, язмак керек. Bundan сон четвелде олган инсанлар хакында белли olacak. Мына более çıkışta bulundu. МД Тамила Ташева, МД Мумине Салиева, сiyasi mabüsünün Omar Hadaşı ne sebeple sizin fikrinize göre? Onların vaziyeti nasıl aldı bu kütübi matbuat vasıtaları imkanında? Eğer aytsak, çünkü başka siyasi mabüsler hakkında çok söz işletilir. Harımtadarlarga gelgende az. Ne sebeple? Bakınız, umumi bu problem bakanda, başından gerek kimden yardım olmaya gerek? Ukrayna hükümetinden. Birinciden. Ukrayna hükümeti ne yapar? Bakınız, Ukrayna hükümetinden bu kanun hakkında kanun lehası var. Mesela birinci kim bu kanun lehanı resmi olarak, deputat olarak verdi, milletvekili olarak bu Mustafa Ağa. Ama o parlamentte öyle çıktı. Başkalar milletvekilleri de başladılar o'zi lehalarını registrasiya etmeye. Ve onun için bir komitet bir lehaga gelmedi ve bu kanunu hazır değil ve kanun geçmedi Radadan. Evet, kanun olsa da sonra kanun olarak bu будет постановление непосредственно на основании закона, будут нормативно-правовые документы для того, чтобы они регулировали и могли обеспечить финансовой поддержки непосредственно каждую семью. И несмотря на то, что не было закона, все-таки предпринимался в прошлом году возможность помочь семьям политзаключенных, когда, опять же, без закона, но благодаря нормативно-правовым документам начали выделять определенным семьям помощь. Но при всем том, эта помощь однозначно незначительна. Мы видим, что на сегодняшний день, по данным Крымско-Татарского ресурсного центра, около 100 политических заключенных. Из них, получается, 87 это те, которые находятся, которым вынесен приговор, и они или находятся в СИЗО, или находятся в колониях. И остальные находятся непосредственно 11 человек по срокам условно. Siyasi hakkında bugün Kiev'de mahsus aksiya olup geçti. Bu siyasi mabüslerin kurantalarına yardım göstermek ve destek göstermek için ve anda onların soruları da çıkışta bulundu. Gelin sorularını dinleyik. У нас
Бізде Кырымда бөле фаль позиция чун репрессиялар куланалар. Өз гражданлык позиция эгерде инсан башка фикирде олса, весербеслигине каршы репрессиялар япалар. Элбетте біз дынешувге сиясий мәбүслернин жедвели берилгени акында ишиттик. Bizim балаларымыз якын вакытта азатлыкка чыккачагына айланамыз. Сиясий мабуслерни азат этмек үчүн Путин эле сиясий узлашууга кетмеге олмай. Чүнки о Кырымда да юзлернен сиясий мабуслерни якалай биле. Анда бутон кырым-татар халкы онан рейнеси ола. О истеген вакыт 200-300 инсанны апске ала билер. Буну жакшы аңлап, bizim инсанларыбыз азат этилмеси үчүн күрешибизни девам этtirmek керекмиз. Мына бұл сөшіттіғен Денияра Ибрагимова, бұл Тимур Ибрагимовның анасы ола, әмде Сенцов. Сенцовның сөздеріне бинайен асында күреш алып бармақ керек, чүнки кегді Кремль сесе, асында Путин оларын сиясий мәбүслерінің чоқлаша біле. Насыл әрекетлер yapmaq керек, бұл сайсы олмасын деп? Мой меселе бұл жгал. Çünkü da onlar siyaset mabüslerini etecekler. Çünkü sergüzetler aman başkalarını alacak. Biz görüyoruz yakın zamanlarda keni onlar bu tintuvlar yaptılar ve keni yanı mabüsler oldu. Onun için biz özümüz taraftan bu informasyon kampanya yapamız. Halkara informasyon kampanya. Mesela Liberal Evet, но bilesiz ki bütün dünyada, bütün memleketlerde onların özü siyaseti var. Onların içinde problemler çok. Ama bizim problem hakkında eşitmek için bizge çalışmaya gerek. Mesela yakın zamanlarda biz Parlamentski Assambleyaga vardık. Biz ne anda yaptık? Biz anda Tolstoy sözge çıkan vakitinde biz keder ettik. Biz çıkardık Kırım-Tatar bayrağı, Ukrayna, Polonya bayrağı ve çıkardık plakatlarının ve anda oturgan deputatların başka memleketlerden delegatlar onlar anlaşıladılar bizlerge. Onun için bu bir taraftan ama siz Tolstoy aytqanda men anda iştirak ettim bu passiya aytqanda ve Rusiya delegatsiyasını qaytardılar. Siz çıkışta bulundunuz. Hem de arizalar ne çıkışta bulunalar başka failler. Ama hareketlerine bakanda Amerika, Avrupa onlarını qaytardı. Yani biz belki de yanlış yapamız. için bu mesele yanı değil. Rusya'nın qaytarmak için 2015 senesinden onlar böyle iş alvargan ediler. Çok siyasetçiler, Avrupa siyasetçiler onlar öyle düşünüyorlar. Rusya'nın bir konuşmaya gerek. Bu problem hakkında, Kırım problemi hakkında, insan hakları hakkında. Aman Rusya parlament içinde olmasa nasıl konuş olacak? Olmayacak. Onun için böyle bu tarafdarlar öyle aytalar. Başka tarafdarlar mesela Litvanya, Balti Plus bir blok yaptılar. Rusya'nın karşı bu blogu çünkü Rusya anda yer yok. Onun için bizlerge aktif iştirak etmek gerek informasyon hakkında. Eskender Bariyev, Milli Meclis Azası Musa Farmasiyada çok sağ olunuz. Ve 5 dakikadan son zaman Şevket Navatulay'ın devam edecek. Biz ise 20 dakikadan son bu stüdyada görüşeceğimiz. Bizle olunuz. Сьогодні у Прайм Даниленко